Ovi na ulazima žele pustiti Vox da snimaju. Vox televiziju? Da, ne daju, a ja sam se sad svađala, odi tamo. Samo snimaj. Bravo, bravo Ivane! Guci, Bravo, bravo! Lami! Da, Ivane! Polugom na ruci pobjedio je Ivan Vladimir Vandogenova Petković. Pozdravimo ih još jedan puta Ivana Vladimira i Rusmira Jugovića.